Manipod iti Triple R Productions. Sagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Dramatips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapaulwan. Mapakawan na kadi. Dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Anya tin sangput mo nakasupot lando? Masida. Ang kita amlatan. Tandi ka damag. Anya masida da ito'y. Ha? Ugot ti utong kan ugot ti kamote. Salbag ti kastoy. Ni, impurwak mo matanong ti ginatang ko anatan. Kunak no karni tinagyan iti supot. Pasig mo ta bulbulong. Di mo birukan tinaimas amasida. Tamo ngawan pagtrabaho kita. Salit ki. Di ti kastoy abiyag. No apay kat ngamin asikapay ti maysa kadagiti na ikat iti kompanyayo. Sadot ka siguro. Iso anay ramraman ka na ikat. Nagagat kami amin anay kat. Mayroon na lang nga may sa karagiti na ikat iti panagbawas da iti tao. Gapu iti krisis sa mapaspasaran ti kumpanya. Nauma ako iti kastoy abiyag. Agbabawi ak anak ki asawa ken ka. Anya? Makunam ti kasta. E dinto tadakkel ni Jingjing anak ta. Itapay ti panagbabawim asyak ti nagbaling asawam. Gaputa sipod nagdenata. Diyak pa'y napadasan tinagnamay. Awam pa'y napintas garwatek. No igatangan nakman iti kawis ko. Ukay. Pilpilyak mo't dagiti napipintas kan nalagda pala nga ukay akawas aparakin ka. Ti kunamkit di, awanen apulos tinamnamak ngagnam ay iti sidong mo. Nauma akon iti kastoy abiyag. Nauma akon! Apay orod nga iriyaw mo ti pan nakaumamon kanyak. Tapno maamuan ti sa karubaan, ti kaawan kinaalibtak ken laing mo apadre di pamilya. Anya? Ha? Dita ka manlangan, salit kigit! Sa dinor ti papanam. Awan bibiyang mo! Anya? Lando, anak. Tingtingat aldaw agin inom kay ti arak. Di ka aya pudutan. Saan na? Kaya't ko ti mabartag. Ay na, anak ko. Abusta awan ti trabaho. Aginom ka payla iti arak. Ay na, apaan na kantumanin ati asawam no kasta ti aramidem. Nagahapa kami nanang. Binigbigat na tinangapa kanyak. So kahit ko ti aginom. Sa dino nga rod nga iti ayan ti asawam. Kan anya nga ay tinagapaan niyo. Nagtalaw, palpasan ti apam eh. Diyak mo nung napanan na. Anya ay tinagapaan niyo. Gaputi kinarigat ti biyag miya. Kunana nauma ka nun nagsidsida ka ti bulbulong kas kada ugot ti kamote. Anya. Unay mo ti asawam. No kaano pa yung agbalasangan ti anak yo. Isumot ti pan nakauma na iti kasasaad ti panagbiag yo. Dahil tangor ti kaluksaw ko. Kunana pa nagbabawi ka no anak ti asawa kanyak. Anya? Magbagaan yung tuman, apama na sumangpad. Bareng agsublimot lang. Bet napintas ton ti linangan mi nga kasawa. Alawan anak. Ano jak mauray ita. Agsubliak intun malam. Ta bagbaga akto. Anya matan ni tatang. Indomog na matlatan dito lamisaan ginuman na iti arak. Riingak. Pastor kag iti balay mi.
Tapno mapan agid day ti papag. Tatang! Tatang, agreeing kayo. Inturog yung matlatan dito'y lamisaan ngayon nyo. Tatang! Ha? Jingjing anak. Antakan. Malama na ya. Simbangput kan manipo diti pagadalan. Uwan tatang. Ngam sa anak pa simrek di tabalay. Tanakita kayo nga da dito'y arubayan na nakaturog. Uwan gayam. Ni nanang ngay. Ha? Awan kalipay, anak. Diyak pa'y mo't nakita tatang. Ala, umay ka. Sumrek ta harudan di tabalay. Barang adaditan ni nanang mo. Mabiit laang. Lola, adda ka di dito'y ni nanang? Ay awan, apok. Apay, di pa'y simmangput ijay balayaw. Saan pa'y lola? Napnapanan na nga roden ngay. Kung ni tatang mo, ngay tay pa'y labigat anag talaw. Nag-aapada nga men. Unay matan ni nanang. Nukaano pa yadakula kun nga anak da. Isumot ti kanayo na panangapan na ni tatang. Gapo tanauma ka noon nga grigrigat iti sidong ni tatang mo. Iso akanayon nga apaen na ti amam apok. Nawan di tabalay dalulam ni nanang mo anak. Agawit kan. Duatan to namang biro ken kuanan ton madamdama. Sige, bye. Napanan nga tan ni Nora. Ha? Ti cellphone ko. Nagring manan. Hello? Nasaya ata sinong batang mutla dagos ti awag ko lando. Nora, bakit? Ayan mo. Api adi ka pala agawin. Saan ako nga gawid di tabalay? Nauma ako nga grigrigat iti sidong mo. Anya ti kayat maasawan? Iso nga'y mawagat, takayat ko nga'y bagati pan nakiwin naswas kun ka. Ha? Anya ti kayat maasawan? Saan ka amaawatan? Agsinatan, kayat ko birukan tigasat ko iti sabali a lalaki. Anya? Ibagam ka ni Jingjing anak ta, maigad na tagadal. Ngam awanlat ang mukon ang makapagturpos, tamay sakamot lama mirmiraot. Nora? Di kay kumamakmakla at iti ibagak ta panggap iti nagtalaw akang balayaw. Ha? Anya ti damag may papan ka ni Nora, nanang? Anda nakakita asimurot kin ni Drigo. Ha? Asino Adrigo lola ti kong kunayo? Jay balo abak nang at taga kabangibang apurok. Simurutan ni nanang mo'y tibak nang. Insukat na ni tatang mo. Anya? Saan na po na ito, lola? Saan? Anak, bigbigat, ngumarak manuntisang sangwam. Sa nabali nanang, tanakapanaw mata ni Jingjing na paniti pagkadalan ra. Orag malmalemak man nga ginom. No arak latan ti sangsangwam ngayon daw. Ibagan tumanon ti asawam, asaan anag bidot iti panang panaw na ka. Kahit ko ti makalipat nanang. Ngam anak, saan a solusyon day taarak tapno masulbar ti problemam. Iti pa nagtalaw ti asawam iti denam, ipakitam nga iso ket nagbidot. Lasakit tinaramid ti asawak nanang. Mabainak unay ka iti tao. At igaputi ng talawan ti asawak kada kami ti anak ko. Gapu iti kinarigat ti biyag me. Ti pa nagtalaw ti asawam iti sidong mo, ket pagbalinam akarit iti kinataom.
Adda akmet, anak kasagana amang suportaken ka. Wala na. Agyaman na. Tada kayla tamang patpatib ka rin ipakinakap ko. Gusto ti ko nayo. Aron ba nga ipakitak iti asawa ka nagbindot iti ipapanaw na. Ipakitak. Akabalak mo't aparang ayon ti biyag me. Anya ti kunayo, tatang? Agabrod kayo? Wala na. Tapno maipayan ka iti naranya ka masakbayan. Masapo lang makapagturpos ka iti panagadal mo. Tapno makalapsot tayo iti rigat. Aday ti ponti nagtalawan ni nanang mo. Di, agmay-may sa akong dito'y balay, tatang. Kasaritak to ni Lola. Tay sunto pa lang ti kadkadwam dito balay bayat ti kaawan ko. Pangalaan yung aruti gaston yung agabrod, tatang. Ilakok ginwang. Tapno adaramatik nga agabrod. Landan man pagkurangan na. Umutang akton. Ay na, kamaudyanan na apok. Nakapanmutlaangan ni tatang mo iya abroad. Wan lola, kat maragsakan ak unay. Ta, mabalin aday to yun ti rugi ti pan nakalapsot may tirigat. No, rumang ay ti panagbiagyo nga agama. Sigurado, apagbabaw yan to ni nanang mo ti panang talikod na kada kayo. Wan alola? Nagunit ti cellphone mo, apak. Sungbatam, tayo nakitaan dyan lulutwag. Wan, lola! Asino nga taday ti nga mauawag? Saan mo ta nakapumbok? Hello? Jingjing anak? Ha? Ni nanang? Da kayo, nanang? Wan anak. Imawag ahak tada kayat ko akong pirmarin kan ka. Anya nanang? Agpaiso ka di ti damag anag-abroad ni tatang mo? Wan nanang. Takayat na ang makapagturpusa kiti panagadal ko. Kan kang runaan ti amin. Kayat na ang makalapsot kami ti rigat. Anak ko. Pakawanan na kumay ti panang talaw ko kada kayo kin ni tatang mo. Saan nga umno tinaramid mo, nanang? Amok, anak. Pagbababawiyak, ti simurot kin ni Drigo. Apay pagbabawian nyo, nanang. Idinto na bayaga binirbirok yung tinamay ti biyag. Baknang ti simurutan nyo. Siguro, naitad na amin na nakayat yo. Agpay so baknang, ngam na ulpit unay. Ha? Anya ti kayat yo sa nanang. Kanayon nak akabilan. No dabasit pagbindutak. Kabilad ng kladagos. Anya? Kasta unay ti panang parparigat na kanyak. Kakaasiak iti pampamayan na anak ko. Ay na, kita umlatigas at jingjing apok. Iday, nagbasit laeng tinaybangon a balayaw. Ngem ita, madaman amay patpatakder ti kasla mansyon ti kadakkel na abalayaw. Ket bunga daytoy ti panagagawan ni tatang mo iti balasiw taaw. Wan lola, day, apay ngay amalmal day kamat. Apay di ka maragsakan nga aglupos mutlaang ti panagbiagyo nga agama. Maragsakan ak lola. Naragsakak unay. Apay nga raod. Kasla naliday mo ti rupam. Gaputan na amok ti sitwasyon ni nanang. Kanayon kano akabkabilon ni Tata Drigo. Dayta ti maganam na. Isun ati dosa na. Iti panang talaw na kada kayo nga agama. Binaybayan na kayo. No umawag. Kat agsangsangit nga gipulpulong kanya. Lola,
Ore nagbasol kada kami kinitatang. Makarik na ako mat iti asi kininanang. San mo unay apang panunutan ni nanang mo? Tikit din dandanin nga sa sangput ni tatang mo ti panunutan. Kentip mabiitan apan nakailipas ti balayo ang nagpintas ka nagdakan. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo't laangan ti balay mi. Nagdakkel ka nagpintas. Kaslamansyo na talaga. Ni, nagdasa nga ili Luktak tiri daw. Kumusta kan, Jinjing, anak? Tatang, anda kayon. Tatang ko. Uma, imbagayo ti sa sangputyo. Tapno nakapagsagana akmat. Kaya't kung nga minasurpresahin ka, so ajak imbagbaga ti aldaw nga sangput ko. Sumber kayo nga rodan, tatang. Wow, nagpintas ka nagdakkel ti balay ta, anak. Un nga rod, tatang. Kat da ito ti bunga ti panagagawa yo ti balasyo taaw. Kamaudyanan na. Nakalapsot na matlagan ni Tirikat. Wen, tatang. Ngam amuyo ka di. Agkaraawag kanyak ni nanang. Anya ti bagbagakin ka di ayop nga inam. Kasta unay ti babawi na iti susurot na kini Tata Drigo. Apay nga agbabawi. Idin to tabak nang ginang isukatan na kanyak. Kakaasi nga min iti pampamayan ni Tata Drigo. Kanayon na akabilan. Gungguna na. Mayan. Kumusta kan, Lando? Nora. Sika. Apay ang nagpakita ka pala ang kanya. Anyat kagaram. Pagkawanan na ko, ma. Pagbabawyak una iti panang talaw ko kada kayo iti anak ta. Kanayon na akabilan ti lalaki asin murutak. Katgapot ang marigata na kuna yan nga gibibtor iti panang kabkabil na kanyak. Pinanawa kon. Kaya't mo tagsubli ka na kami iti anak mo, kasta ka ni. Numapakawan nak. Kanodapan nakabalid na. Kaya't ko tagsubli ka na kayo, Lando. Lading itag, saan ka mapakawan? Nalabas tinaramin mo, gapu iti susurot mo iti nadya Drigo. Kalpasan na, agsubli kay tinanak. Taamom ang naglupos ang tibiyag mi iti anak ta. Lading itag, saan kan amaawat? Tatang! Tatang! Nanyaman tinagbindutan ni nanang. Pakawanin niyo kuman. Mamakawan tupay ti Diyos. Anyan tulakit din kada kayo aparsuana. Jingjing? Kaya't ko ang mabukal tayo manangkas may sa pamilya, tatang. Kat pangaasiyo. Punasin niyo kuman tinay talimang aguray ti barukong yo. Kat pagarian niyo kuman ti asi kan pangmakawan iti puso yo, tatang. Anak, Pagawanan na kuma, Drigo. Pagawanan na iti nagbasulat. saan ka nagparing tumang iti sangwana? Tapno may pakitak tinalaos unay apa nagbabawik. Lando, mapakawanak ka di. Saan ka pagbalinan nga agipan? Asawa ka pa ilang? Well, husto ti kuna ti anak ta. Mamakawan to pa ti Diyos. Anyan tulakit din ka tatayo aparswana. Kaya't mo asawan, mapakawanak mutlaang. Well, Oh, mapakawan ka, Nora. ang yaman ako unay, Lando.
Agyaman ako, Nay. Oh, Agyaman na, Tatang. Agyaman na ta pinakawan niyo matlang ni Nanang. Gapoy ti panang pakawan niyo kan kuana. Lintuadan ti anaraar iti daytoy a balay. Agbalin tayon anaragsak, Tatang. Nanang. ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan a napauluan. Mapakawanak kadi? Dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama.